Sistema de emisoras, La Voz de Yet 101.7, Canal 950, Kunanka, Uyarishunmi, Iglesia Quicho Causan Minishka Programawan, Estados Unidos, Yactamanta. Uyarishunmi, Kay Yactakunamanta, Nueva York, Queens, Bronx, Brooklyn, Spring Valley, New Jersey, Baltimore, Connecticut, Boston, Massachusetts, Minneapolis, Chinayatak, Chuktak, Yactakunamanta. Kay uyachinakunatami uyachishu, karu llaktapi krikunapa kawsaymanta, Quichua iglesia kuna wiñarikushkamanta, Dios pakshimita willashkakunawan, testimonio kunawan, krikuna kantan programawan, saludashka kunawanpish. Kay sumak programas kunata rurashpa Kallaringapaka, domingo 26 de mayo del 2013 Watapi, Iglesia Kuna, Pastor Kuna, líderes Kuna Tandana Kushpami, Shuksumak inauguración tarurashpa, Chunga hora Sutamanta Kajpi, Kallarishon, transmisión en vivo Radio Coltawan.